Mit navn er Claire Panduri, og jeg lever i et dobbeltmoralsk demokrati. Lige nu fungerer vores samfund som en dårlig udgave af Robin Hood. Vi tager fra de fattige og giver til de rige. Hvert år går flere millioner kroner til en kongehus. Flere millioner, som kunne gå til et meget bedre formål. Er det overhovedet pengene værd? Men der er også nogle helt essentielle etiske problematikker. Der findes én familie i hele den her nation. Når de kommer ud af deres mors fødselskanal, så er de iført en kongekrone. Det er ikke et demokrati. So I checked all the registered historical facts, and I was shocked into shame to discover how I'm the 18th pale descendant of some old queen or other. Oh, has the world changed? The river changed. Oh, has the world changed? The river changed. Some 9-year-old chap who peddled drugs, I swear to God, I swear, never even knew what drugs were. With a sponge and a rusty spanner, she said, I know you and you cannot sing. I said, that's nothing, you should hear me play piano. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things.